Hi friends, langsung na ani channel. Friends, tabuni all zoro social media enjora. Sini hasteni di prasara bakabang ma social media je apps tomani je social media platform tomani jo jagana active. Tabun aji social media dinyo kabang ma sinu mano rang aju awahai klai tahu social media enjora. Tabu agini hai samung kosto klai nanya. Social media nung jadi active ngi tong hangkai ni talent nung pulu kakai social media sing income claim no. Tapi podre pod videos nambai, podre pod blog videos nambai, apa hai kabang aji tamu. Friends, all social media jorang hangkai sing hamya bas no kabang kaham bas no kabang. Nung tujulah ringyang kai hamyang thanai, tujulah kereng kai kaham nai, abuno tabuni jorang. Naji Jepro YouTube launch in 2005. Awani pore Jiu launch upun simina net free net wikabunga social media active ngakha. Apro India wa blai kai social media wa active ne bangi thanga akibo ingya. Apro karisin tirprao chin tirprao ngakha 2018 19 20. Ar zon se kabang social media wa ngo. Like phakya, like yo borbak burung like yo one bumung khati prasar wa motamoti tahu je actress ni mana pro betul no like kini mamuno ni tahu je YouTube guys baru tahu kaya semua seleb keluarga channel seleb keluarga short film keluarga tahu nggak di sembus kau taruh sejan itu Lila Nirmal Deborma jadi bo YouTube kering ya kai baru bersih sini kamu jeba IQ was kamu kelas mana awakin saya mata kamu kosok lah mata kamu sing bin blog nuka ba as boso ni porese bin bukra no thango jodi ba aba hai klai social media wa famous yang kai social media kre hi kai ba bin bukra wa nai kol chagala khamo maya khai jagala khamo adi omo kai social media ni phan iba power ke sing social media wa sing active tono social media tinya kabang potre pot sing snuka Abir Deborma social media family kisipalya ko YouTube channel khulmani tirpro famous ngi thanga YouTube tamon bagai jori YouTube kri hingai mon sab sini kamba je bini friends circle simi sini kama e obo hake sing tabun o jorao hangai truk le social media wa sing kane go yagre sing income khlayo sini de rang tamo loss bang na jong tamon hingai sing kama YouTube channel rogo sing advertise nuko Uma hangkino game tenggai amusu ajika o game blakino tengah kerang manai kebang nokot nongdai rang manai awa henik scam ikutong earning apps awa hero sponsor khaleyo ko social media wo te YouTube ro awa nugui borok thmayo noro nukuna sal kisa skang thangnai 2020 wo je solar kaisa tabjani apps kaisa solar chino gana apps onek ko khale kya promotion khale kya ads nam la kya sini depressor bo pe o apps ta pian thanga scam rj advertise khala kya promotion khala kya 1 lakh boron nai khana 1 lakh ni bisingo 20000 borle aro thangana bole rang ad khaye arang tamamangkha Kepa malia, ia wah ke social media bo soprop jago scam khai jago. Ini tabung joro social media earning easy, high pano tonglo ringyang kai nina earning bo kemai mano. Tabu earning kena jaga Instagram tu kemano. Instagram tu tabu ning kebang ma company ni branded company ni advertise namu mana videos namu na income kemano. Sing YouTube sing logo jago mokol pai kya. Kebang ma je tabu music video khanya bebang YouTube channel through dia income khlayo ta news channel ta tirpro emot news channel bangkha news de house ke kreboni haipano YouTube channel tongo antia income khlayo TV channel to kom se tirpro ti prasaroni senuka srangsati sin khorang kok ti pro nuko ngetai kebang ma je famous YouTube internet abron TV channel kre okay Amok ke power of social media ke social media was kemuma kaya nango social media samuk klay kemuma income kaya nango
awai podre pod social media ti income khlajan lama tang iko website snambui jore nang website sna krengke website snambui abo phaliman website snambui jodi krengkai ni coding ro krengkai ngai YouTube channel to nang saman ba income phai te Facebook page wo kom ya YouTube phajo same income Facebook page ke nin buila 1k followers nanango aro ka pro ke nang kaisa star ad khai mane ning buino start ka kai star ba ani khai mane abuna kariba jeproni ni 5k followers ngo apro nang kaisa ads thepe mano o ads tripo Facebook income phayo abuni pore jeproni Facebook page 10k followers ngo apro ke nang ni Facebook page so monetize enable khlai goba ajimano tabo like YouTuber ajima hai yabai tabu ojorawang sane mose je Facebook YouTube arte advertise chimani earning apps abun tathuni tamni ka abu nung loss kuman scam ngiman ni bank ni rang transact mano ni bank rang thangimo ni ad ke to portlang nai bile nung male manya idra abuno social media tabo famous na buklai down na buklai agini je MLA minister ro Facebook ro YouTube krim aginyo ore rang ajika tabung ka rang aji hinpano amsuk agini hai thoki hanani aw hai tangal sanani amsuk sujok krikha tamningai debra yagra camera mangte leja debra yagra smartphone mangte leja this video sagai upload khai ke paikha jadi ning hanya samangkle to kai MLA ngai minister ngai obo ke social media ni power tawo tun thani social media to jom thana right to go koksani te video khlaiani kebnono pathabi eba mathabi meya taisa obro ke mujnar re nang koksani video sane right to bano nang khorsam porno te video sane sekang bini background bini tomuso bebak naigre ulta potla samkan neng case claim no awan bo right to jare neng ani upro samka ani upro video ulta plus namui to kha video snaman pore khono je ani tong bai je kotho ke video snamka awan gindo an case rimano affair khlai dimano yawa ha ke sin last thangnai bosor sunukui mangkha affair khlai jamani singluchin tiprasai YouTube channel khulugui tonai salgui tonai gobangma kokthai hamya sawoi gobangma je kubai ungtomon saimiya oi video saman bagai case laka abo hai social media go jorning khlaina ni krungai oro income asimana tai famous bango jorning khlaina ri yanka tolak laye nang case pana klaimano friends or sotor khotoni social media go adi go khlai sotor khotona ga friends no bisa kai like hambai